Watch Ake on Reeby television this and every Saturday at 4:30 p.m. Ake Noni Ule Ubali. Yo, nise na chakuchon. Minu ni ate ayato manchako ye osukpopa akono na achoje mejo owulu. Ni awo gbe dowo na akose. Gbe ko bosu na kan. Ni osue akuche edwani na akuche efe ke ame aklowa jowulu osu ashente aklowani no osu ashente asafu acheme di meni ko jowulu ame ha mankralo ko jowulu no ke ha wulomo ni wana social media ni owurako atajemeni eke achole kusumtse osufe kusumtse mindamo angle neno ni mabiake mebe afe kusun ahale alo agbolechun na mwani neshi na chele ake kusumtse mi wolumo boni Nuumo Noi Osikan Kpeneku beni mi ni VCRAC crab je na ya se ni eyo wala mi ni abafe mi nkusun ake wulo mu osu ashente jasi fete nungwa ninu wa tashi ye committee ye fact finding committee ye here abi mofia mogbe mofia moche egbe kegbe na na ehia yo osu owura wochole ni no te dowo na ni eshe no ike achole David no te dowo na watched Justice VCRAC crab je na ya se bila ke ni bohun meniji ogbe na yosu na ke de hie egbe na nko ewo enye kweche ni minjena ake wo kusumtse ni mini wonke wo kusumtse ni wo yomu ekome ni wo chole awo mbochwe ni ehie wo mbochwe na eta eblafoni no ike waye chuoni no bepie ka wontolumo lo afe loko e le ne fe nu e ye ya me sure mi ya agbe le hu ewula yoni no ka tension na ne wa me ni ake lumo na to pe o nsoke pa wo e no be da ni ka fe kusun eye mieko na afio shimon watokule kusumtse yosu ni no ba han le hegbe lo senche ko hegbe ni amata jowulu ake amentolumo ni mona ametole eje osu ashente dowo na nyoni no ebe na kan hewale ne yata osu ashente akuchokono ni eko ake lejije me manche eji na agba ke hamu ni kaji be fale she wo ba tashi ni ka na kuchoke na kuchokwe ni wo sa na kan ni no tomo ni yo minji moko yata social media no na eche osu fe kusumtse yo osu fe kusumtse osu etoko kusumtse shi awo mbochwe lo wo mbochwe brafoni no gbene anukwale ni yo mi ne nya yura don. Watch Ake on Reeby television this and every Saturday at 4:30 p.m. Ake Noni Ule Ubali.